Yego turi kumwe n'umufana waje gushyigikira ekipe hano za Hari Kenya iri gukina na Grenada ariko mu kanya agiye kuba na match y'u Rwanda ndetse na Estonia. Uratangira utwibwira. Salama. Jewe nzi ku mazina ya Rasta Caleb. Yes. Hari umukinnyi wakinaga muri Rayon Sport witwa Caleb. Ndamuzi, bimenye Imana ndamuzi. Nk'umurundi. Nanjye navuye i Burundi. Yes. Waje ryari? Maze iminsi naje kuwa gatandatu. Urugendo rurerure murakatsa mutwe n'umupaka ufunze naciye Tanzania Kabanga. Yeah. Uje gushyigikira ekipe y'igihugu Amavubi ko ikipe y'u Burundi ntirimo. Amatsiko ya mbere yari ino nyubako. Kwari ukanagera muri nonzu. Nsanzwe nyirebera kuri ekra. Ubu nanasha kwirebeshereza amaso yanjye. Amatsiko yagukuye mu gihugu cy'u Burundi uje gushyigikira ekipe y'igihugu Amavubi ndetse no kuri Stade Amahoro. Yes, nibyo byanzanye. Tubwire urwo rugendo rwawe. Urugendo nje mva i Bujumbura. Kuba hazi abanyabujumbura ndabasuhuje. Nje mva i Bujumbura mu Ngagara. Kwa umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ufunze byabaye ngombwa ko nca Tanzania n'imodoka. Ni urugendo toroshe, ni urugendo rurerure. Kote y'u Burundi, kote ya Tanzania umuhanda nagumeze neza, akamabarabara yo mu Rwanda ni sawa, habameze neza atsukuye. Hanyuma tugaruke ku mupira. Ni ekipe y'igihugu Amavubi igiye gucakirana na Estonia, igeze kuri finale yatsinze ekipe ya Granada ibitego 4-0. Ekipe y'igihugu Amavubi ubona nibura ishobora kuza gutwara igikombe. Ye kuna match ibushize nayikurikiye kuri ekra, Amavubi yarantunguye gutsinda ibitego 2 mu minota y'inyongera igice cya mbere. Ndaye amahirwe na Estonia turagakubita tu. Hanyuma ekipe y'igihugu Amavubi yaje ngewe kugeza akakanya ndumva nyine binshimishije kubona umuvandimwe w'umurundi waje gushyigikira ikipe y'Amavubi by'umwihariko kureba inyubako. Stade Amahoro wayibonye ute? Stade Amahoro nakasa mutwe. Stade Amahoro shout out ku Rwanda n'abanyarwanda mufise biju kabisa. Nubwo bwamena kuje mu stade meze nk'uko. Stade nk'ibi mbimenyere kubibona mu i Burayi hene akugiyemo hano uribaza ati ndi muri Afrika ne nabonye mufite na VAR. VAR sanzwe nyirebera mu mafilme munuza mu match ngo bagiye muri VAR akora sande kesta yari hepfo. Ni ibintu bitangaza kabisa. Mu byo wabonye muri Stade Amahoro niki uvuga ati ngiye ndatahana nzabwira bacuti banjye bo mu Burundi Bujumbura? Ni byinshi turetse na Stade Amahoro ni Kigali, ni byinshi nk'ubu nahirukana mu myaka 3 ishize, ni byinshi byahindutse. U Rwanda rurirukanka cyane. Urumva rero kuri Stade Amahoro mfite byinshi, mfite amafoto nifotorejemo ngomba kubatamwo bakabibona ko nahigereye tu. Nta foto nta cyabaye. Nubizi. Ikindi kintu wakunze mu Rwanda ni nk'iki? By the way Rwanda rukunda sanzwe mpaza. Ndwa rukundo tu rwatumye nza buri gihe kenshi nubwo ntuye hakurya akunda zina. And then mama wanjye n'umunyarwanda. Hanyuma mu bakinnyi b'Amavubi ukurikirana ikipe y'igihugu Amavubi nayo aje gushyigikira, tubwire nk'abakinnyi nk'abangaho uzi b'Amavubi. Abakinnyi nk'abangaho uzi b'Amavubi. Ntabwo ujye mu banoza urabikata ariko ibi bintu nta mukino n'umwe. Nta mukino n'umwe nzi. Ubusanzwe njye n'ufana wa Ruhago. Nikundira umupira kuko naje gusanga ari mutuntu twinshi tumeze uko nuko ni nk'umuziki, arabo bazamura, arabo bamanura, arabo badafavoriza niki. Ariko ikintu giteranya abantu nk'uko bakaza kuvenga fan aba ari ikintu kiza. Why nabura nanjye. Hanyuma dusoza izi mikino nabwo mu Kirundi ndibaza ko mu byita urukino. Uru rukino rw'Amavubi na Estonia, iyi FIFA series ubona nibura muri Afurika ivuze iki? Ko kuvuga komite ku Rwanda gusa nibura kubije muri Afurika igihugu cy'u Rwanda kikakira nibura amagurupe 2. Ibi bintu ni byiza na shout out kuri FIFA. Specialty nko ku Rwanda hari abantu benshi batari bazi nk'i stade kubona abantu bakina umupira nk'uko bakibaza cyane ni muri Afurika aba ari ikintu kiza. Ikindi naho mukaye turakina na Estonia. Ubirebye uwo mukino wa kivandimwe wa gicuti yutaza kubaho Estonia ntabwo twari kuzahura kuko u Rwanda ntabwo twiteze kujya nko muri FIFA nako muri World Cup. Ibihugu bivuye i Burayi biraza bikina n'ibyo muri Afurika. Kuri twebwe bituzamira views bakatubona bakabona talent ziri muri Afurika. By'umwihariko nko mu Rwanda aba ari byinshi byiza. Hanyuma tugana ku musozo
watubwiye ibyo uzabwira abacuti bawe wasize Bujumbura, ariko nanone ni imikino igusigiye iki? Nkawe waturutse mu Bujumbura uraza uzenguka Tanzania kubera urukundo rwa ruhago. Utubwire niba hari n'amakipe yo mu Rwanda wabuze. By the way, shampiyona mu Rwanda yarantunguye. Numvise ko hakinamo amakipe n'imbara 2 cyangwa 3 yavuye muri Sudan. Kandi harimo umurundi wacu ukinira muri ikipe imwe yo muramuzi. Nk'ibi umva abari byiza kuri shampiyona, kumva ko shampiyona y'igihugu ushaka kwakira club ivuye hanze ni ibintu baba ari byiza. Umva ruhago ihuza inshuti na mutima mubi, bituma abantu twishima n'iki. Hanyuma dusoza uratubwira ikintu cyahanye kibanze wavuga uti iki ndagicyuye by'umwihariko muri FIFA series, ariko nanone image ku Rwanda ncyuye niye? Image ya mbere n'ubwa mbere ngiye kurebesha amaso yanjye ikipe yo mu Rwanda ikina n'ikipe y'umuzungu. Biraza kuba bisa neza ku ifoto. Kubona encore ikipe y'Uburayi yaje gukinira muri Afrika biba birenze tu. No kujya ku by'abashuti banjye ko nabibonye tu. Ikipe mu Rwanda wabuze? Cyane. Ndi umufana wa APR. Rayon Sport ndayizi, ngo Rayon Sport mu Rwanda numva ngo Rayon Sport yishimye, ngo igihugu cyo cyishimye. No mu Burundi ibyo bintu murabyumva ko Rayon Sport yatsinze abantu bishimye? Rayon Sport irazwi cyane, APR irazwi cyane hakurya y'umupaka. Ahubwo nanjye nkubaza ikipe ebyiri uzizo mu Burundi. Ngende umunyamakuru ntabwo naziyoberwa, hari Rukinzo, hari Messager Dongozi, nkomeze n'izindi, hari Flambeau du Centre, izi Bujumbura. Ubwo izi Bujumbura ntabwo nahita nzimenya cyane. Ako numva ni sawa ni bien. Yego, hanyuma dusoza gira ubutumwa ugenera abakunzi b'umupira wasize mu Burundi. Abakunzi b'umupira ku byumweru kabarundi mwese ndabasuje, ndabaramukije. Hama kubakunzi b'umupira ngende muri Stade Amahoro dushaka ikintu nk'iki kweri. Duhere nko kuri Reverie tumubwira twubakira ikintu nk'iki, dukeneye igikorwa remezo nk'iki twishimiriramo. Nawe namwonekera message namusuhuza kandi mubya twubakira akantu nk'aka byaturyohera. Muri mu Burundi mukeneye igikorwa remezo kiza nk'iki? Iki gikorwa remezo nakasamutwe rero muri East Africa n'abake bagifite. Ariko nk'abarundi ari amahasa y'u Rwanda byaba byiza dufite akabiju nk'aka Bujumbura iruhande rwa plage kutanganyika gutya. Rafiki yangu reka ngushimire cyane n'abantu badukurikira bari mu Bujumbura, bumve ko twagwaye ikaze mu Rwanda, ishuke mu Rwanda. Murakoze cyane namwe karibu akurgiriye. Tuzabakumikeke n'uburobi. Asante wallahi, asante. Yego.